Da li ste znali da je lik najvećih psihopata u animeima, poput Griffitha i Johana Liberta iz Monstera, zapravo inspirisan pravom osobom? Šta? Slušaj. Jaka priča sad sledi. Predstavljam vam čoveka, Bjorna Andersona. Bjorn je švedski glumac koji je stekao veliku slavu u Japanu, nakon što je 1971. godine glumio u filmu pod nazivom Death in Venice, valjda sam ga lepo pročitao. Njegova lepota podigla je maštu i još nešto drugo kod Japanaca, te ga je zato Ryoko Ikeda, japanski manga crtač, dodala u svoju mangu. Mislim, nije ga dodala, već je izgled glavnog lika inspirisan njegovim izgledom, te je tako napravila Lady Oscar. Ali fascinacija nije stala tu. Njegov izgled stvorio je ceo novi dizajn karaktera u animeima i mangama koji se zove Bishonen. To su vam otprilike onako mladi momci koji više liče na ženu nego na muškarca, ali su muškarci, izgledaju kao onako lepe žene, lepuškasti, ali su i onako zajebani, šarmantni i ovo ono, i to je to. Mnogi kreatori koristili su Andresenov izgled da bi stvorili novi tip glavnih protagonista, koji su uvek bili muževni i jebozovni. Međutim, drugi su njegovu lepotu pretvorili u nešto mnogo mračnije. Mangake kao što su Kentaro Miura i Naoki Urasawa uzeli su bukvalno blueprinte i od njegovog prelepog lica napravili neki od najvećih bolesnika, kao što su Griffith iz Berserka i Johan Libert iz Monstera. Bjorn Andresenov specifičan izgled je idealan pokazatelj kako lepota može da bude maska za nešto mnogo mračnije i bolesnije. Nadam se da vam se svidio video.